Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kihe jongka Russia bat kari Amerika kenthop eki menteri kambari hagasngi baar katayo kile kendu Saudi Arabia ban Pynlong ye Jingïakren halol ke Thma hapdeng ke Russia bat ke Ukraine kabadang ya benta bat ban penyesuk ye kini ki arliang kat ba ke Kiev kale thu ba shimla Khot ye ke Ukraine syakani ke Jingïakren ke batmu ban penkut no ye ke Jingïakren an kani ke Jingïakren kalong ke bakong san baha naman ke jingdon bentalang ke US ban Ukraine nak benta ban penyesuk ke US bat ke Kremlin kalau ong hagasngi ningkong bagi he jong ke US bat ke Russia kin Pynlong ye ke Jingïakren hariat hagasngi baar hagajing Pyrshah banbu ye ke nongrem nak benta ke Jingïakren yasung unong ai ketien ke Kremlin Dmitry Peskov ule thu ba menteri kambari jong ke Russia Sergei Lavrov bat Yuri Yushako unong ai jingmut kambari jong presiden ke Russia Vladimir Putin kidai ban let syariat kini kihe ke Russia kile kendo yu Secretary of State ke US Marco Rubio, National Security Advisor Mike Waltz, bat unong mikmat ke US Middle East Steve Witkoff. Laban kedau bagani ke Jingïakren hapdeng ke Russia bat ke US, ke peni ba ke Washington, ketemu banwan ra ke Jingïadai ke bajan bat ke Russia, hadian ba ke Kremlin ke lasdang ke Thma Pyrshah ke Kiev, ke balane alalai senam menta ong ke khobor ke NDTV. Kini ke Jingïakren kalong ru ban plilat ke Jingïakenduk ke bala ban long hapdeng presiden ke US Donald Trump bat presiden jong ke Russia Vladimir Putin. Haga juga por kita long khobor ke BBC kile thu bam shimla Khot ke Kiev sya ke Jingïakren hapdeng ke US bat ke Russia ke batmu ban penkut no ke Thma. Unong ai ketien jong ke Kremlin Dmitry Peskov ulaong ba ke Jingïakren kan long ningkong haga ba pen kelabiang ke Jingïadai hapdeng ke Russia bat ke Ukraine kumjuru ban penkre ke Jingïakren ke bala ban long bat ke Ukraine ban Pynlong ye ke Jingïalang hapdeng ki arngut ki presiden jong ke Russia bat ke Ukraine ke bom syak Khot hakani ke Jingïalang kala Pyrshah halor kani dak baong omla ban Ukraine yesuk klam ke jingdon bentalang jongki ngi kum kari ke badon bor ngin omla ban pedang ye kinu ke Jingïate klamangi laong presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky.